ukwezi kwa gatandatu mu kwitega niyo mbare mushobora kumubona hano ku kibuga cy'indege kwa Melchior Ndadaye cyangwa kwa Ntare Rushashi. Ukwezi kwa gatandatu mu kwitega usenga asenga, ni ukwezi Imana igiye gutanga Kanani ku bayubashye, ariko ikanatanga umuhero ku bigaba n'ibitinya. Ukwezi kwa gatandatu ni ukwezi impunzi zizumvamo ijwi zitigeze zumva rizibwira ngo humura. Ukwezi kwa gatandatu ni ukwezi kugiye gushyira abantu mu kaburi, abantu bagahambwa mu kaburi bakomeye, babandi mwatinyaga, babandi mwabonaga ngo barahambaye, abo ukwa gatandatu kurabaja. Ni ukuvuga uku kwezi kwa gatandatu ni ukwezi uzakurokoka, akaramuka arokotse uku kwa gatandatu urinjira Kanani. Uku kwezi kwa gatandatu Imana izabogoza, izica, izirukana, izamenenganisha. Ukwezi kwa gatandatu ni ukwezi gushaririye ku banzi b'Uwiteka. Ukwezi kwa gatandatu ni amata n'ubuki ku bakunzi b'umusaraba cyane rwose. Uhunga udahunga biragushya. Twarasemereye, twatanze imburi, twaravuze, abantu baravuga ngo ngari ndajya he ndava he, ntibumva. Ubu rero ukwa gatandatu ni ukwezi abantu bazatwikwamo, abandi bagapfiramo. Ni ukwezi ibinogo bizakira abantu, ni ukwezi imigezi izakira abandi. Ukwezi kwa gatandatu navuga ngo dushyire amavi hasi, kuko Satani yafunguwe, Satani yarekuwe. Shitani yarekuwe. Mu byahishuwe niho havuga ngo nuko marayika akingura urwobo rw'ikuzimu ngo ruvamo abadayimoni bitwa inzige, ngo bahabwa kubabaza isi, ngo ntibarye ibyatsi cyangwa ibiti cyangwa banywa amazi, ngo ahubwo barye abantu batari ko urudome cyangwa ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga. Rero ukwezi kwa gatandatu ni ukwezi abantu mugiye kubonamo umusaraba mutigeze mubona. Ukwezi kwa gatandatu Sawuli baramukerera. Ukwezi kwa gatandatu baba genero, baba minisita. Ukwezi kwa gatandatu zinga karago kwa gatandatu we. Ukwezi kwa gatandatu tekera. Ukwezi kwa gatandatu isuka n'agatebo. Za ndongozi zitwawe n'impwemu mbi bakoreshaga kirango, za ndongozi zo gutwika amasoko no kunyuruza no kwica abantu. Ukwezi kwa gatandatu kurasharira ni umururazi, ariko si bose kuzarurira. Ukwezi kwa gatandatu hari abandi kugiye kubera umugisha, amata, ubuki. Haleluya. Ukwa gatandatu abasenze bagiye gutambagizwa Yerusalemu, abasenze bagiye kugabirwa Kanani. Hano rero ukwa gatandatu ni nkuvuguku. Navuze niyo mbare ko ari uzwi, ariko hari igihe wabona Pacifique ari wamaze guhagarara ari Bujumbura. Hari igihe ukwa gatandatu wabona Shimamanda ari Bujumbura. Hari igihe ukwa gatandatu wabona Faustin Ndikumana ari kwa Ntare Rushashi. Ukwa gatandatu ari igihe wajya kubona ukabona abo barukiri musuzugura bahagaze ahantu hazima. Ukwa gatandatu mu kwitega. Ukwa gatandatu ni ukwezi kubi kwizi ndongozi zo muri CNDD-FDD muri Afurika yacu. Imana itabare, kubera ko hagiye kubaho ibyo nakita ngo amahano hagiye kubaho amahano, kubera ko abantu bariteguye. Pozisiyo iritegura, mu gihugu indongozi ziritegura, ariko kubera umuvumo uri mu badebe, ikibi niyo kibegere ntibakibona. N'ibyo mvuga ntawe ubyumva. Wagira ngo barazibiye, wagira ngo barugaye, wagira ngo byarabaye nabi ukundi kuntu. Nagira ngo nkumenyeshe ko ibara riraguye, ishyano risimbuye irindi shyano, akaga gasimbuye akandi kaga, umwaku wakiriye undi, nyatsi yakiriye indi.
ibara rifashe irindi bara. Itariki ya 4 ukwa gatandatu, ukwezi umuntu uzabona kurokotse arinjira Kanani, uza kugusimbuka arinjira Kanani. Kuko imbunda igiye guturika, n'umurozi ari umurozi ayamanike. Kubera ko abadede bubatse uburakare bw'Imana, bubaka ishavu n'umujinya biva ku Uwiteka. Inkota yicaga, inkota y'inzara, inkota yo guhunga, gutindahaza igihugu, Imana yafashe ingingo nabanduka. Ndabikubwira kuko ndabizi, wabipinga, wabyanga, wabyemera, kila mtu na kikapo chake. Mugabo ibintu bigiye kuba nagakura kubera ko intebe wari urimo wowe ugiye kuyivamo hajye mundi. Mbwire baratuza ngo uvuyemo, mbwire ndakugarika ndabirabe uvuyemo, agiye. Donc mugiye gusimburwa. Erega nta kipe itagira umusimbura, kandi ikibazo nuko mutanabyemera cyangwa ngo munabyumve cyangwa munabitahure. Mu busanzwe yaba mwakundaga igihugu, amafaranga Imana yarayabahaye, cyubahirira kibaha, mukora ibyo mugomba n'ibyo mushaka. Ariko koko Abanyafurika ari yo miterere, ari yo mico, nta muntu ujyaho ngo yumve yaho undi, uyumve yaha mugenzi wiwe, yumve yafasha mugenzi wiwe. Ahubwo nagira ngo mbamenyeshe ko mbabwire ko ibara riraguye, ishyano riraguye, akaga karaguye. Dore ipfu zigiye kwibonekeza nyinshi mu barongozi. Umuhoro ugiye kuvuga, imbunda ivuge, kugandagurwa bibe nk'ibisanzwe. Hano nibamara kwica Sawuli bamaze kumwica, harabaho kugandagurana, harabaho kwicana, harabaho kwirukana. Umuntu wese arajya areba mugenzi we n'abamurusha amaboko amwica. Umuntu wese arajya areba uwo yangaga ati donc ijoro Sawuli ari bupfemo hari ipfu nyinshi rwose, twere guhendana. Ijoro Sawuli ari bupfemo hari akarenganyo kanini, hari ugusahura kudasanzwe. Ijoro Sawuli ari bupfemo harimo intureka n'ubwoba, gufatwa ku ngufu no gusambanwa ku gahato. Harimo ibintu bibi bigomba kuba. Niyo mpamvu nababwiye ngo uzi ubwenge asengera ukwezi kwa gatandatu. Uzi ubwenge ashyire amavi hasi avuge ngo ukwa gatandatu kwikoreye iki, kwa gatandatu gutwita iki, kwa gatandatu guhatse iki, kwa gatandatu gufite nde, kwa gatandatu ni ukwande. Uku kwezi kwa gatandatu harimo abantu bazi ko ukwezi kwa gatandatu ari ukwezi gusa. Ntabwo ukwezi kwa gatandatu gusanzwe ku Burundi. Ukwezi kwa gatandatu ni umwihariko ku Burundi, ni special, ni special ku Burundi. Ukwezi kwa gatandatu kugomba gusiga bamwe mu kaburi, ukwezi kwa gatandatu kugasiga abandi mu cyubahiro muri Kanani. Ukwezi kwa gatandatu kugomba gusiga abantu mu mahoro, kugakura abandi mu mahoro. Ukwezi kwa gatandatu umwe akabisikana n'undi, akerekeza iburyo undi akajya ibubafu. Ukwezi kwa gatandatu kurimo ibyiza byinshi, kurimo n'ibibi byinshi. Uko kwezi rero itariki ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu twarasenze, Imana iduha amakuru y'ibizaba muri uko kwezi. Reka mbwira abantu rero ngo wicungere kandi ucunge izamu ryawe, koko ishyano, ibara, akaga, umwaku, inyatsi bigwiriye. Abantu biyimitse ntawe ubimitse, abantu bitoye ntawe ubatoye, abantu bishyizeho ntawe ubashyizeho, bagacinyiza, bakababaza, bakangaza abenegihugu. Imana izanye ubutabera, Uwiteka azanye ukuri, Uwiteka azanye agaciro, Uwiteka ashubije ijambo abajambo. Kandi Imana yambwiye ngo mbabarire ngo ntawayibanjije nta n'uzayiheruka. Kandi ibintu bigiye gushyika cyangwa ibigira bishyike ni isezerano riraba risohoye. Bamwe rero bamaze iminsi babibona, abandi barabyumva, abandi barabyerekwa. Ariko ukwa gatandatu kwiza ndakukwifurije, kwa gatandatu kumugisha kukubeho. Kandi nibinaba ngombwa uziyiriza ubusa usenge, kuko kwa gatandatu kuraremereye. Iby'amaso yawe atarabona, iby'amatwi yawe atarumva, kwa gatandatu kuzuye amarira, kuzuye gutwenga, kuzuye
kuzuye kwa gatandatu mu kwitege kwezi. Ni ukuvuga rero igihe izi ndongozi zibiye igihugu cy'u Burundi, Imana ibishyizeho iherezo. Igihe izi ndongozi ziciye abenegihugu, Imana ibishyizeho iherezo. Igihe izi ndongozi zabeshye abenegihugu, disikuru ya rindi na maridi na merekredi jeudi vendredi samedi dimanche, Imana ishyizeho iherezo. Ni ukuvuga rero ibimazi n'ibitambo byagombaga gutambwa kugira ngo nevagumeho barabitambye, impene barabaga, inkoko barabaga, abapfumu bararya baranwa, abasenga barasenga, bambaye ahaga barahanura kugira ngo Evariste Ndayishimiye agume ku butegetsi, CNDD-FDD igumane igihugu mu ntoki cyangwa mu minwe cyangwa mu biganza. Ariko nkurahiye ukuri kwiyamamagaye, igihugu kibavuye mu biganza, kandi imbaraga zikoreshejwe ntabwo muzitahura, nta nubwo muzizi, ahubwo kuko hari umuvumo mwebwe muvumye, mushaka kuba mubona cyangwa mutabona, ariko CNDD-FDD iravumye. Sinzi uwayivumye, sinzi n'uwabikoze, ariko abadede nababwira ngo mwahisemo nabi. Ntabwo muriho mubereyeho abenegihugu, ahubwo muriho ku bwanyu n'imiryango yanyu. Ni ukuvuga imbonerakure iyaguyeho barabanza bubake Gasekebuye aho bapanze, ashyira umuduga mu ibarabara, agende yaguka ku buryo ashobora no gutunga miliyari y'amadolari, ariko igihugu cye abantu bagwaye amavunja n'inda akamara amazi. Amakuru rero ufite, kandi uyu munsi turayaga, amakuru ufite yihutirwa ni uko iyi ngoma imaze imyaka irenga 20 yego barayisheshe, barayibogoje, barayihiritse, iratembagaye, irarindimutse. Sinzi ko ntahura. Ni ukuvuga CNDD-FDD uku ni ukwezi kwa nyuma ko gusenyuka kwayo, uku ni ukwezi kwa nyuma ko gupfa, uku ni ukwezi kwa nyuma ko guhunga, uku ni ukwezi kwa nyuma kw'ibara n'amabara n'akaga n'ishyano mu gihugu, uku ni ukwezi guteye ubwoba, ni ukwezi abahanuzi bavuze, ariko cyane Prophète General Martin. Uku kwezi usenga kurokoka, usenga aze kugukira, usenga iki gikombe kimurengane cyo kwa gatandatu, usenga iyi nzira ntuyisigareme, iyi Yorodani abantu bagiye kujabuka mu kwa gatandatu, iyi Yorodani abantu bagiye kwambuka, iyi Kanani abantu bagiye guhabwa, usenga ikubere Kanani y'umugisha nodijeze. kandi ntutoranwe mu bigarasha bisigara, ntutoranwe mu bitwikwa, ntutoranye mu biri bubore. Imana ntigutoranye mu bigomba gupfa, Imana ahubwo igushyire mu babaho mu bakira, uhoraho ashyirwe hejuru. Ni ukuvuga rero inkota yicaga ni Yesu yihagaritse, ni ukuvuga rero inkota y'inzara ni marayika uyihagaritse, inkota y'ikinyoma ni marayika uyihagaritse, inkota y'umubi witwa Kiranga ni marayika uyihagaritse. Marayika mvuze ni marayika Mikayeli uva kuri Data n'Umwana n'Umwuka Wera mu butatu butagatifu. Umuntu utanemera ubutatu butagatifu ku Mbabazi TV gatatu rwose navuga ngo waba wayobye cyangwa waba wakererewe, ariko mbisubiyemo, Uwiteka niwe Mana, ifarashi n'uyihetse abiroshye mu nyanja. Abantu bagorewe mu nkambi babura kirengera, abandi bagorewe muri Kenya, Tanzania, Zambia, Malawi n'ibindi bihugu bitandukanye no mu Burayi. Abarundi bararushye, noneho no kumva igihugu cyabo kiri ni icyanyuma mu nzara, ni icyanyuma mu bukene, ni icyanyuma mu kaga, ni icyanyuma. Politike y'u Burundi iri hasi cyane, nta n'uwabajya inyuma, kuko na Tanzania yabavuye inyuma ku mvo z'uko iri kubona yaba iri kubahombera. Rero uwimika akanimura niwe ugize ibi, kandi niwe ukoze ibi we ubwe n'amatwi ye n'amaso ye. Navuga ngo agiye gukora ibitangaza mu gihugu, akora ibimenyetso mu gihugu, ndetse n'utwumiza mu gihugu. Haleluya.
rero aba bantu bose bari barihaye ibibanza, bari barihaye ibiti, bari barakomeye, bari bafunze barifigisa, ariko birasenyutse. Ni ukuvuga iyi guverinoma harimo umuvumo udasanzwe, harimo inyatsi idasanzwe, harimo ubugome budasanzwe. Reka mbahe akarorero. CNDD-FDD ikoze akarasisi, murebe utwara akarasisi kamaze iminsi kaba nako muri IAP, igipolisi gikomeye gicungira abategetsi cyasohoye, babahaye ubwenene. Uyu muvumo wuko nimwubaka ibintu, neva ati nimwubaka ibibuti, yaragiye arirukana. Neva ati nimwubake sitade, yaragiye asanga umuyaga n'imvura yabihiritse. Ni ukuvuga ngo nta kintu CNDD-FDD yerekezaho amaboko ngo Imana igihe umugisha. Neva ati ibitoro bigiye kuboneka, birabura, uwo ni umuvumo. Neva ati ifumbire igiye kuboneka, kandi bafite uruganda rwitwa Fomi rwabo bikotorora ko ifumbire irabura. Ni ukuvuga CNDD-FDD iri mu muvumo ukuriye indi mivumo yose, iri mu kaga gakuriye akandi kaga kose. Nimbikubwira uko unyumve kandi untahure mu buryo bumwe n'ubundi, CNDD-FDD Imana yayimye umugisha w'ubuyobozi n'ubutegetsi, byose irabibura. Icyambere, CNDD-FDD nta murongozi igira. Noneho CNDD-FDD nta nugaragara nk'uyobowe cyangwa nk'uyoboye. Ibintu byaricanze, sinzi ko mubibona. Sorry yenda ko gaciyemo, ndaje mbandanya, ariko sinzi ko mubibona ko ibintu byamaze gufata irangi ritari ryo. CNDD-FDD yo ubwayo igihugu cyayibanye kinini, wagira ngo iyoboye Kongo cyangwa iyoboye Uburusiya cyane rwose. Hari ibice itageramo, hari abantu iyobora abandi ikabihorera, hari abantu yemera abandi ikabanga. CNDD-FDD yo ubwayo iri mu kavuyo gakuriye utundi tuvuyo twose. Nta mwanzuro Neva arayobora, Reveriyani akompoza, barajya mu nama ntibashobora guhuza, barapanga ibintu ntibabyumvikanaho, umwe asohora itangazo n'undi agasohora irindi. Doko ukabona Gaspari baratuzi ibyo avuze si byo Neva avuze, ibyo Reveriyani avuze si byo Ndayishimiye yavuze. Ukibaza niki cyabaye? Ibi byose bishushanya ingoma n'igihugu Imana idafitemo ubushake bwo kukuramburira ikiganza cy'ubuyobozi cyangwa cy'ubutegetsi. Imana idutabara. Iyo bavuze rero ngo igihugu kiri mu kaga, kiri mu ngorane, igihugu kigwaye umutwe, ntabwo kigwaye amaboko. Abarundi nta kibazo bafite, ariko indongozi nibo mutwe. Ni ukuvuga indongozi nk'amaso, indongozi nk'amatwi, indongozi nk'ubwenge, indongozi nk'akanwa, siho bari. Ariko amaboko nkakora, amaguru nkagenda. Bene gihugu barahari, bari capable, biteguye gukora no kugamburuka bakubaha indongozi. Umutima mu barongowe 100% sava, ariko umutima w'abarongoye sinzi ko n'amanota 5 wayatanga. Nta mazi, nta muyaga nkuba, nta mishinga igaragara. Ujya kumva umwe arakubwiye ngo nta mavoka ngo azavamo igitoro. Vraiment amavoka azavamo igitoro? ngo ikawa zizavamo amadovize, zo ndabyemera. Ariko se voka zizavamo igitoro? Voka muzi amavoka nibura yavamo igitoro uko yaba angana? Kereka niba Uburundi yari intara muri buhite mwimuka yenda nk'intara yitwa Uburundi gahingwamo voka, indi ntara yitwa Uburundi gahingwamo ikawa, indi ntara yitwa Uburundi bakayoreramo inkwavu. Ibintu nk'ibi nabwo jewe umengo Neva yayoboye igihugu ari umworozi n'umurimyi, akunda voka, akunda n'inyama z'inkwavu n'iz'amafi, ashonje ashaka ibiryo, ashyira imbere ibijyanye n'indimiro. Ariko nabwo ibi by'ibiribwa n'ibinyobwa n'ubworozi ntabwo mu Burundi biteye imbere bibe ku rwego rwiza rw'iterambere. Ahubwo ibyo by'indimiro n'ubworozi nabwo ntabwo leta yabishoyemo amafaranga menshi ngo nibura bene gihugu nyine bagira ibyo kurya, yenda babura amahera, babure n'ibitoro, ibyo kurya bihari. Oya,
nabwo baragowe. Ikiro cy'inyama ni 60,000, 60,000, kandi ikiro gitetse neza abantu babiri barakimara. Muraho yambu neza cyane uko bye. Bafitiye rero amakuru meza muri uku kwa gatandatu. Barundikazi mu mahanga aho muherereye hose, mutangire kumva umutima ukeye, mutangire kumva umutima w'inkomezi uva ku Mana, ko Yesu azanye inyishu, kandi sanzwe nyivuga ariko rwose inyishu yaje. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ni ukuvuga ngo kuri iyi repubulika hari ugusenyuka kudasanzwe, hari ukumarana kudasanzwe, hari umuvumo udasanzwe, hari inyatsi idasanzwe.